Билгин жокуске беремете күнүс 2 час, өрү боларын курдук, бу часка биһига радиобыт ага сапире, саха көрдөрү хитиннерер национальный компания күөга краангар быха эпирге холбанар. Онон истиячилер бит, онна көрөчлөр бит, бу кабаргытын үмүт саңа жылынан, эрге саңа жылынан эгерделибит. Илан көрдөкка бу олохпутун анааран сурналыс карагынан, сурналыс этитинен, онна кини көрүүтүнен, бу общественностька тиердер жон Каян дағаны бу бүгүнгү кемге кинилер лауреат үрдүк атын ылан бәғәһә бәчәт Россиятагы күнүнен. Кинери нагaraдлахын кеннеттен бүгүн эхгини истиячилер битин, агачылар битин, көрөчлөр битин кытта атак тепсен олорор үтүө түлгелерин терьерге сананныбыт. Онон бүгүн биги студия битигер бәғәһә бу Россия бәчәтин күнүгер үрдүк нагараданы ылбыт биги бири деләхтер бит. Биллилях журналисттары студия битигер ыңырдыбыт. Кым қағыт сурналыға Саргылана Багынанова бәғәһә республика журналисттарын кыһыл көмүс бөрүе улахан журналисттар биремелерин лауреата болду. Эгерделибит Саргылана. Бүгүн биги студия битигер усалдан улуухун мүрү сахаргата кахытын корреспонденте Ольга Шепелева келен олорор кини сыл бастың үлелэх түмүктэх журналыга диен атын эме журналисттар булахан биремелерин лауреатын атын сүгөн олорор усалдантан кирди. Дороба Ольга Гарделибит. Спасиболарым. Оны биге радиобыт бир бас көз журналыга Макар Байшев атынан, онна бәғәһә судастөне муньях илтмен Афанасий Илларионов атынан биремия лауреата Прокопий Хабаров. Прокопий Алексеевич төкүннен. Прокопий оттон боян үлеллен бәғәһәңе дері бу студияға хаға сепири ыйтан келбит. Студиягар бүгүн ыйтачы курдук болбакка биһи студия бит ыйтын быһытын оғырар. Хайдар жасананан оғырағыны жикти булайм. Жайы раққам бұлы дияны. Күрүттін санатчы ғына тенде житті уақыттен. Колаборынте үксін бігі ыйтыра бері боллақ. Онда кәпсетәчін бұ жордың бүйім мінтіні бұға кәпсияқтақтен. Тәләғы рақам бұлы дияны. Білін ол орулларын бәйіп талара күрдік боланыр. Жа онан биһиге истиячилер бит, көрөчлөр бит, онагачылар бит, билилях журналисттар кытта кепсетиң, санагатын тердиң 32-00-6-16, 32-11-6-16. Саргыланы эн кым қағық көрілі бітің бұданната. Эн өсі бұ биргі түрі бүт. Эжиң болар боллаға. Балтың Сардана Багынанова әме билилях журналист эте бир сыл өйдүүбүн ара 2-15 сылга быһылах әме кини журналисттар биремелерин лауреата болан турар. Же журналистика игетигер кайдак кирбик кини. Онтон сагылак. Отен мин журналист эйгетигер эпикадылы бемби соглакпын. Онага сылустата дебер же кайкатын улахан доғынан ылан олороммун онага сылыбы олорбун көренистен олорбутум. Онтон уруккуттан даган олорор декеммер кым кайка каяндаган үлелектек. Пен журналист болуктакпын денсен бир ыраханаллак атим. Ол ыраханабын толором мен 2-10 сыл, ол 11 күнүгер Сити медиа бөлөк генеральный директора Мария Николаевна Христофоровага аттан солан келбитем мигин кени ол күн туталбыта олин мен үйө туккармакталлакпын. Ол онтон сагаламмыта дейм бу мен журналистика эйгетигер кимилер үлем токтан да толлубакка суруяр ағасық сұруяр интерехіне балахаларым, жону кытта интерехіне көрсігілері. Онны кәйдігінер лан көрдіққа кім қағыд, бұл Россияға сұртатчытын ақсанан самай әлбәқ сұртатчылар бір бастан қағыд. Онны қаға. Бігі кім қағып бұты бұл аспысыларға 11 тұхынча тирағынан тақса тұр бұл болағына. 2 тұхынча сүрбек кісіл бұл сыл баста қаңырығар әмі итікіл бейбетін ұқты баты бұд, төттөрітін өсі қаста сүйіс ағатчынан әбіленні бет. Онан боланы биһиге биле аңырда сурутунан 11 тыгынча сурдачылак боллак бутна күндә агачылар битәһе камактал оны таһанан 6 тыгынча розницага хуруту 16 тыгынча нантакка Печугай. Ольга Шепелева денатын бука телевидениены көйхәкәрәне көрәчләреме билер булыктакыт биһиге бу филиал битенеме Ольга өрсөлүлә битинди. Онтон жа кайыкка кайдак көспүккүне кайдага бите кайытлыты. Онтон мен 2 тыгынча Бесылақа Саха государственный университетін филологический факультет, журналистика салатын бітер бітім. Онна бір сыл намғыр өлі бітім. Ол кәнттен ағам дойды тугар
ойурдах коба хохтуба дебиттерин курдук усалданга тахсаммын мөрүс аргатыгар үлебин сагалабдым. Аган дойду тебитти. Агам дойдута. Ольга Стрекаловская денетим. Онтан киит боламмын Шепелева болдум. Онтан мөрүс аргатыгар сетте хыллабдым. Онтан тоорулары тахсыннан да быгалах технамын в Газаха филиалыгар көспүтүм. Оннага сылуулэдим. Ол кайнтан жабылырыңаттан кахыпар төттөрөтөнүнүм. Онан же стахын элбек үлелебит сылын журналистикага элбек болан такса. Онтан ол бу саңа үлехеттен курду болар болам ди. Саңа үлехекке саңа проект сүктереннер ол проекты бу сүрүндөн келдим. Чакчы бу журналистика эгетен ха интерегине онном сугутулах. Бу аспыцыл аксыне сүрбаксыз күнүгер билилек журналист Макар Байшев төрөбүтө 95 сыла билетен митегиттон кини кымга мөлелебите сыргана. Радио үлебите саха хиригер үлебите оннотон бу 95 састаг өргөйдөх күнүн бүгүн бигеметтон актан санана хыкпыт. Мен бу бир гөлелер келеген Прокоп Алексеевич бу Макар Байшев атынан биремел лауреата. Үлелер кемгер бастыкы көрдөгүн дикинин түбөһен син үлелеген аспыт болуп. Син олок кылгас биреме кидик текине көрөдетим. Колор беген бехи манны үлаки дип биттен улат 15 жылдакка кидик биттен кине итикемге көкөһөр хеджерети. Ол хинага якты көстүбите. Ол кембер хине дүйүнө костюмна үрдүк огус уңоктаа текине. Сакага логолука. Лакан кехете. Онотон семей бай көрүнгнаа тегинен тон оны баттага маганын өйдибин. Олата чуттан састак ке боллайди. Бехедер жандар кине кайдар толло быйытыян көрөр бикнамар кине тылы семея ина кайдар бете чугу хатарата. Onu albini ben bilerim bular. Sonunlar güllәби ке болан. Кине тек сонундар güllәҗил боллайди. Ол саны кинелер те гимназия макоптен барыты. Ол кинелин бәтинси чөддөн биестин дак популярны бирине терьеннер үпүттер уже кастагы бул. Бу дете бу хотуртаңын гүлеләбите. Мен ол бири нактабын эф. Мен бир актабын. Эне ми гитеретинди. Биддем гитерет битте. Тевестер кендики гитеретимди. Анатолун текеме Макар Байшев бир өйдүрүмден кинеттен бу кайыкка да баран бастыгы күннөргө этатсылларга дем боллай. Kurutun kelay derete. Aya kelay derete. Onu sağmattı. Toqtentillahti kirerete. Ana hattana abargenler ya kayda olurdu gütten ederliktillah ataji. Jurnalistika tela. Onlar gülden kapsete sistem varan bihattı bitigar behgeti sonunları tarı koskolar ertibi. Olattigar literatüründe kolbo var taji. Nikolay Banus Maksimavta. Ona hakmattılar ete. Be Christopher Efileva bukeler ete ki noçlar gavur yambar hajjardı bolar bikeler ete. Hakmattı bela. Ta hakmattı kadar bol. John Makere ete ki sistuttan turun hu var ku döjü hakmat. Miçökküdügüne turar ete bundan. Kimna Christopher iki Nikolay Maksimov ki tılların österin işte kimere tupsu bolar rılır. Kimere meltab bollar kıyakanlar kıyırar tılır işte güden miçökküler ete. Haçvey nikemler ballar ete. Je idi kurduk jurnalistikaga kelигит ehene bir bele urutlarda bargıdıgar alan kürdükka bulbattı. Ottan bu bilingi jurnalistika je qaydak jen hanıgıtı ehege. Bilince sifrovizasiyaga köhenere bit, üksün bu tülüpön nöngö, WhatsApp nöngö, blogerder elbetler. Ottan jurnalistika jen bu araca egetiger, kahıt egetiger ehegüleli hijjörjönler tu hanalarda aqtı. Qaydak kem kelle jurnalistikaga sargılana. Отон бу бары билен орор букурдик 2 жыл боллади, камсыгырыта турбута. Бу камсыгырытыр колбара бие кым народ кагыта бир даганы күн токтабак неделяга четте күн бар боллаганы 5 күнүгөр сарсырдаттан кийен адылы бебет хетатакпытынан сүрө сылжан бу жеңнак жоройдар бутын иле көрсен билен хат өлүпен WhatsApp нүңө болбакка хен бу 2 жыл токкар бу күн бүгүнгөр дери онну гүлелен олор бутон отон кесте болбатак сурак кагыттар онлайн үлелер олора барсу. Ато онна бу билин олаксайдытынан манисерге бияка кагыпытныңы кагыпытыттан ора төссө кымру сайпыт үлеллер. Онна мен терехине сатыялар буттаккаллар. Манитеңе Instagram кым Instagrama онна биге өссө YouTube каналлах бут кым лайфтен. Онон отон биге аныгы үйе цифровизация үйетигер. Кагыт син бир бар. Кагыт син бир бар. Ол кынан баран ону колбу теңе социальный сетемге бартын эми барсы хане бичекер.
Тәңгә тағарына. Отта радиоға қайдағай Прокопий Алексеевич. Дим манна хамандык сагаларына бу. Мандык сагаларына бу. Кола бурун че күн багаха хүддах улакканна гарадан ылдым ите Афанасий Ларионов бир еметин лауреаты болдум. Онон ите Алексей Ильич Еремеевка ос улакканны мактанабын. Оны бар депутаттарга болар болду. Онда главный еттим бем директор бар, онда коллегалар бар. Эхия колата мактанабын. Оны жанна туран Александр Николаевич Жирков, илтмен председатель бастыгы сол биячы тылын өһүн нахасы билистибитим. Багаха. Кенетте сурнулустарга биремия нагарада туттара туран этте. Жа быйылгыттын ла беге бу тылгөскө болгомтутун урок бит. Илтмен дете болгомтутун урок. Бу кагаттарга, сайттарга те радиога дагы телевидениеда сыз тулу туттууну кайдара суоңор биккеже. Сыйга калта туттууну ден. Тин ким даны бу Саха государственный университетер маннык саңарын суруюң ден үйрәппәтәгә чакты ден, ити бәягыттыл геттин. Бараһын, кәләһын, оттаһын ден көндүк, ити калыбыра алдым. Ондук тыллары тутту, ола хук булакта, хакылы булакта, литературный булакта. Оны сөбүлүттүм, билтимен, онны чакчы ылсан Эререден, ота Лисан Николай Курутун итин үлелер дигенен ди. Около бәһә чопчу корон турын не дип, тетенде же балкомда бурок битен ди. Бурок битте. Митине ола хабилге иттим. Би камиятендик тулаш сүддәл бага. Ордук букеннике кедик бу пандемияда каяны те бители понның юлабыт. Телефонның юлабыт, сакалет телефонның юлабыт. Оны бе түргән таркам хосту курык сон кайбитине сыя калты тутту ханна бар иде. Окөмө битил битин химбикет типпет сылла уркталы якта битяны. Илтүмен бир муньяны өйдән келдиме. Отчыларга те Жирков ким биги министр битнән үләя бит Егор Петр Жирков юбилейдә кемете сайын әтә 200 сыллагыда. Онуга чөй байтык таккана гаддәләтләр ити илтүмен. Трибуна тигәр. Оны бирәгәдә кәнеттән ити энетер иетилба прогар. Алсаникаш туран келле. Оны этте. Жадоттор эгәрдә даганы эгелгеләк болары бит ул кынан баран сакалы хөпкән рыкканада. Бу эгәрделер жөн сүрдәг үчүгәй диен тылы тәргетин мин олуна тыгылына бинде. Үчүгәй каханда сүрдәг болбатты. Оны кайдыр олус борстойду кынан баран бергенник эппите калан калбыт ити курдук. Журналистика канны багарар кемге иетил сүметин сөпкө туганарга иетилы карстырга каллар салгы реклама кенитте. Тетимчаһын бүгүнгү хагысыпиригер биһиге бастың журналисттары олы бетер бәгәһә Россия бечәтин күнүгер бәлерин иделеригер чакчы угулучу таланнах итен чагалкай сылустата көрдөйләре тиспит кахы тетенне радио журналыгын ыңгранып работунан бүгүн биһи Сарглана Багананова, Ольга Шепелева, онна Прокопий Хабаров студия бите життера эги кинелерге саналар гытын ягардагытын метерде хытын хөп биһи билигин жайтылар киреллер күндүк эллегелер бит баһас тестек кайнары үтө күннен истебит дарабаларың эгин истебит дараба дарабаларын дараба барагатан астыт бәжәт күненен дитексинник арделибет бу каралар работ беге бу республика биллер Дмитрий Ильич Пуховтен билдилер журналист кендере зубоннубут бу кым казаты радионы телевизоры куру катан көрөбөт иштебет суруттарабыт кайыппытыгар саны сөйлüyor кагаттар бут бу манна бара келек кешегерен олар журналисттары студиягытын саарагытын куру иштебет бу билин тотан олар кудук итинде бар кудук сананан турабыт онан өсөтөгөл Ülagatiyar üdük setihileri, kıtağına dorobiyanı, erçimnak soruyuları, etileri, öste tökül kütebet, dorobay bolun, jollak bolun. Of şüre. Maktal. Öste bir itini kol bu daraba.
Эриен келин 32-00-16-16, онна 32-11-16-16. Ольга же бу быйылгы журналисттар улахан ити честехин күннеригер эн биремянла таккаргын 90-тыстыгынан көрүстүлөр тога жетекка бу мөрүс аргата кахыкы ыппыт акцияга тулухандалаханнан нади. Бетерен ыра санаата ден акцияты. Бахалыста кепси түсере микрофону чубастыгым. Биге кахыпыт бу проекттардан үрүләбите сенератта. Проекттен үлгер лоска жүстәгә бит агачыларга. Аны бу бир бастың үләбитнән бетерән расната ден болла. Бу бисәри бетерәннәргә агаяны хәлләрдә, олыһын кинләргә макталпыт белетнән бу кинләргә көмә болары бит. Бүттүн улус жана зәргәтә үп карча хамайды бит. Бу хамыяммы биге каз би амастакынан улуспут депутаттарын председателя Иван Иванович Колдезников өйөтө. Оны улус баролох доктурунун ырда. Анан нәһлектер бары кини этитин өйөтлөр. Ите кахан сагалабы кыты? Бу булырын Гымыйгарды? олунюттан сагалабы. Эрдэ галабы сыл бол бутти. Сыл болла. Онуттан олунюттан сагалаты бит нәһлектер депутаттар өйөтлөр, тарилтелер, каз бидди кихи тузбейте көмөң орда. Оннан мүрүн нәһлегер акция буттара, анан кем береннер. Onun alus kömülək bolla, onda da bu ulusput iki seri betirenler, iki slogan nehligen loktağır, Vasiliy Ananyevichka, ona nayakın nehligen loktağır, Nikolay Nikolaevich Ivanovka. Jelerin otların tupsarınalargar den bu qarçыбытын yürülək bıgımıgı tutar bıppıt, balağаны yigar. Олыс шүгө журналисттар олата бәғыт ыппыт акциягытынан келер жиелерин үрмөнүгер икки бетереңе. Икки бетереңе көмө болду бут. Чакчы журналист тугу кай батагай. Бары. Жашыгай бирайга бит. Онну ке сонун. Республика тахамынан дигитта кайда бит. Сылайы бары ти журналистсыз тоюстаргар сыл бастың түмөгө ден. Бия кайтылар киреллер ол кенеттен салгы кепстекпит. Үтө күнүнөн агас эфирге игинис тебит дробо. Алло, дорога. Дробо. Бахалыстахыңар. Алло, Үтө күнүнөн истебит. үтө күнүнөн. Дробо. Беге бу момоухун улуктактыра беге бидой дулакпыт Прокофий Алексеевич Выйлete septiaktı sene olan metnen bir de vaktiye istiraf etten yören köten turamı da gaddalibet. Bugün ya radyoyla değil bu olan bir de vaktiye inkiniye bebek kalkabatın için kutsanma katalbu bakka sıcak ve devet onda kine tuğret onları vakılan bir tuvarıkta sıcak aslında gıcırabet. Ona işte tekinle istiraf etten gaddalibet. Onda turamda tapsallak yok kahetim. Kami ile takamda sargılana bagına ala yanımızda ha yörebilir ya. Kine statülerin ne kine taharap yoksun diğer sebeler travmat ağabey. Bilinen trakinin bakta boyun soğuk bu sıcaklık soğuk tuğut kurutu yapıp. Urut naha şöyle tabii ki kim gittiği yalla kuru kendileri ilk gösterisi bit. Muhammad'dan eriydağın geçiyoruna. Ki ileri var abi. Алексеевич Камьевкиннен уну Аллах зәва гылыра. Бу огаттаган билебит. Мактанабыт Muhammad'dan. Мактанабыт видеодулактыр өтерелер үддәчүгә күс берер курдык булды. Кына дүннәрәр буллага. Иссе барды, ыйты. Сеп, чебихега өссө кепсетиге кыттың, бүгүн биһиге бу журналисттары кытта атак тепсен олорор. Кепсетер түгенмит тос койда, онанже Ольга бу салгы бу бирегин исқоганын кепсетакка ити битереннер колобур жиелерин оттарын өрүмөнүгер кайдак салгы үлелехтере. Эгитиннеме көмө күз боларга качы комой бу кыттаханан колобур материал алан бирите эңине жен көрүлөр дотинне. Онда те хас билдин элекке жалталара эменне көмөлөктөрдү. Анан калыбра мирин элекер да болдун, икислегөй дин элекер жалталар бейлерин тугун төлөбүрүн агалы төлөбүрүн бейлерит төрөндөр. Жаннарга чепчетилер профилистери еген тутуу материалдарын агалалар. Ичиндеги мен эленне бейтин олоктогун өйүр. Онну кебитти. Сепечүге. Өссө холбонобут агас эфир бахалыста стебит үтө күннен. Дарабы төкүнен эгин истебит. Дарабы. Мин бу Макарбаевсов Макаров Нашибаешев кыха. Саргана Макаровна Баевсова ден бем наука өлөлүбү. Тагын тухары. Дарабы саган. Этна соцу.
Bugün naçı передача болла быһыла, onu min istibepпин соға жетекетне кораттаһа гараларабын уатум суах ати бу телефоннан колбана бунун барасты кенаргы тертиягыт. Бу кабарларыгар мактан якын багарабын журналисттары үлелерин ыраканын наха өйдүбүн үлелерин наха чөй творческой жөн серге беготун билелер сонуну бастакы кепсиллер onu бем хели харакбынан көрбүтүм бем эми член Союза журналистов России. Агам болланы СССР онна Саха Республикатын телевидениетін верилерге тойгун эти. Россия онна Советский Союз эрдегане бастыгынарыттан бастакыларга бар сахалардан член Союза журналистов СССР болбута. Бехен пастыллахате, бехен бесыллахате. Манна саха сиригер Союз журналистов тәрелленіне болбута. Ол хим болланан тойнан наха кемник туттар ете, уопсайнан республика кемник белливит. Жон серге өтікті болын ылбыт журналист. Онан болланы этикет жастар бут билелер, конечно, кенини, но эдердер боллагана билеген эти Альбина Тарабукина кини үйренәтчете, онан Альбина Тарабукина алахан макталбын тирердектин багарабын, мактар быттан, норматарыттан, элбәктен аймактар быт. Онна меңелерге Макар Баешев меңеттен төрүттәх, төрдө жабыл. Onun bollağına menelerin nıktaqtık ubastır ete. Onun iki tühinçe hıllaqa почетный гражданин Мегина Кангаласского улусаден атбер нерилбите кинеха. Onun menelerin nıktaq поддержкалылар. Onu kiniatından ulusa allı bite jaldıra bestarta. Kiniatından ulusa arılı bite. Ol ulusa arılıtır. NVK haqalar. Onun mantan Respublikastan десантта хадибыта элбак журналисттер хакакта радио хорибуттара Альбина Тарабукина прямой репортаж иппыта аны бары бәтте билеллер. Сарглана Макаровна, билеген нараха Джон бу биллиле журналист Макар Баешев оголору ким туох Джон болулар ден билехтерин багаралары болу агаяктынан туох иделер оголор болан олор туй эхебе боллахет. Овсайнын бары Эбе болла хиджабыт. Bir Makar Bayeşef olakan ola Inakenti Bayeşef'ten эти горные улуска тахан тухары тутуга лелебите, почетный гражданин эте, онно Inakenti ден olakan ola буларын элбите, элбек оғылырдақ, сенлердақ, бәте тахан тухары ыттан ол горный улуска лелен жоны тыкты болын эме ылбыты. Onu туақ яқпен бағарабын улахан күйе Елена Макаровна болған ки губзықы хаден тәрілті бар, республика білдір тәрілті. Ол тәрілті яға кені амбастаңғыстын тәріліғаттын ұлы төлелер, ұры таммақ ұғығыр өлеләбіті. Оның экономист, онына бухгалтер өректәк, бастықы өрегінің вообще-то физика учитал әті. Оны екі сөзі сүрдік өрегаланы улахан крупный Улахан беден специалист экономикаға, ол ең кенеті тарифный политиканы ең оңыр бұты бұл жүкті қаларда. Оны бір күйі біраз күйін білебет. Аны біраз күйі ол ачығы күйі Айталина Макаровна сақа серін өтөлі ақбыраға сағын тұқары офтальмология үлелер, офтальмология салатыдыр. Оны болла аны офтальмологической клиника кені заместитель главного врача была хидибыта. Улахан должностька үлели хидибыта, сахан тухары билин детский офтальмолог была хидибыта. Сарглана Макаровна, бие яқа мақтана бұд, онна бұ Макар Баешев түрөбіті 95 сылынан жетігістеңегеге улахан аймағы, онна журналистика кең егетігер үлели хиджар кене атын аттатар бұ күм сақа хере, сақа радиатын журналисттарын әмет етігістейіне кәғірделебет Макар Баешев ата өрі тыннақ пулуға сақа журналистикатын күхіл көміз букваларынан сұрылдар летіп егер киреға мақтана бұд. Же иді күрдіге, тон журналист
Ата кинюлетигер, бирилеригер, үйетитиллер боллага де. Суруллубут, соруллубат, оттон же кепсеммит. Этергедлы Прокопий Алексеевич элбекти хаыстыбатын улустарын керибит ки холордогон. Ондук кедик таны бу те Макар Байшеп биримитин лауреаты бул бут мәна бул батак булуктак тенебин тойдерген бу Макар Байшеп тыгилгер улох гөлжан туран тыгирин тугер гөлжан ол туунан курутун суруяр этеди. Суруяр онна бу аража дел бактактар этеди. Темете ол эте. Темете ондук боллади. Ол ден бир дактара улу декедик таны бу тыгиле беге жүрбүтөн бу аңдасты хайсты бетер бол батак боллади. Кене тын кеhe олоғын әйгетін бардың қабар, манна үйерак да болдun, дорубуя қарыста бола да болдun. Өте әйгені бардың қабар боллади. Ол етені бардың хоу күрдік ылан бер, кәпсән бер, білім білдері кәленер бағанақты. Ити тоғынан биһиги кылгыз биллериге тохтобул кенниттен кепсих битти кайыстыбата олор жаһар эйгетин туһунан реклама кенниттен салгы кепсих бит. Бүгүн биһиги студия быты життара журналисттар Сарглана Багананова социальный кайыскага, Ольга Шепелева мөрүс харгата усалдан улугун кагытыттан үрәктәһин салатыгар, онна бирделәгән Прокопий Хабаров ты кайыстыбатын салатын кепсир, жоңы сәргәгә сырдатар журналисттар болалар, онан бу салага бу түймәк битен анык бит. Сарглана жа социальный эйгега бу үлелир өссө бир бу бастың эн көрдөрүң үе бүлүгәти имбели тиени хуруйбутун улахан сеңәрини ылбытади. Келаска олар иете. Жетүләгәттән сагалыкка осы бу социальный эйге улу сырганди. Кайдак кынан бу эйгени сабатутар сырдатар кайскан тутуган. Оты бәймел бәғулақ ғылиеті да боламын бұғылақ мен етіннек біле жекерген тематыға рәлбе ғулақ кыматылар кығылғаларғар ордық дұғавынан ғылжабын олеген оны темалар көрдеймін сұруяр бар. Оны ете аспытекі тұғанча сүйдбәсіл отайын саңатығар тук-тук бу ыларга көменада ден кым кыгып бар хылай икки балаһаннан үе бүлү далын хелеген улуктактар Васильевтар иелери Анна биле имбелит масына катастрофатыгар төбехен авария төбехен имбелип болан калактабыта очолорго огота бисаанера тул битете уанна барта сетте олаттар улканнара 12 саста олаттар. Ол мен кинилер булан уламмын хылай икки балаһаннан хуруй бутум ол кенниттен ота биги каһан багарар суруяр бытыгар манык төттөр сибәс ден нима бар болукта биги суруяр темалар бытыгар улаты биги кагыка статья суруйду буттаган кагыка тагыста онун бүтерден болбатак биги оны кетен көрөбөт эбитер болан тустагы органнарга гытабыт эбитер биги кагыпытын үрдүгө халалта хүрдәгән агар онун кинилер ме биги катаксыннар көмөнүң ороллар. Иннегенан биһиге ол бу ыгыларга мен килер меха очотабыттара үпүттара токкемнен орбуттарын токкемнен орбуттары же теллейдах падия голорлар этесеп киргеннергер ол мен отыйын саңатыгар статьята харбытым кенттен кинилер кыстыкка ол диелерин тергеннерин хеге көһөрөн оланнар акылатын бүтүннү көһөрөннөр. Ол онна барытыр көмөнема болбуттара бу республика дүнен тоқ бар осколоны первый выпускниктар, терилтелер, бирдилен жоннор, бу велларга мотоциклыгар тие, олорго каспидилер велосипед, ноутбук, оны бирдилен урбаниттарын сүрдәгән көмөлөспиттер. Ол ата журналист Бөрөйті хыты боллағына олығы қамсатар күс және тек қойбе бит. Оны мен бұл статьян хүриян барамын, оны хүрдәғын кәжік сөк біті. Мен оны кәрі резонансына статьян хүрiyum дейін абадақ боллағым. Олыс шүгей. Оныттан кымы ағарды кейелбәға бәк боллаға дей. Оныттан кен қайсқалақты хүрияңын етіннек ұлақан бейіребілі көмені ұллаға дей. Ольга, бұл үрәғари салатығар. Әме кәккі статьяларын ұлақан болғымтан ылан тұралар. Жа бұл салаға үләғын. Сырдатыққа. Онта мен үйректәйін культура егетін бәрдің тәңге тұтамын сырдатығы жарықтынабын. Онтан ұлыс қағатын бұғытынан үләйттер бары қанлық бар саланы сұрыер болақ бітті. Онтан самы ұлыған бұйылғы сұрық бұстен бұл ұлыс бұс самыға жағасы сколата. Мөрі бастығы нөмердағы сколата бұйыл сөз бейін
сылын толықтақ. Онно да намат бу кенеге тахарытыгар үлеле бия кагып деме кенеге тахарытынан күскөр үлеле. Онно кенеге наны ме балалар әлбәк болуқтара, үксüйөктөрө. Оны бу школага журналистика студияда ден бар олорго. Оны Мария Амосова үлелдер. Онан жібі оғылары кытта. Оны бу улус оғыларын үйрақтайын салатыгар тардан күскөл әлер бұланнақ бұд. Бүгін ити усалдан улуғын соттутуғар саңас кола халынна де. Әми үреләк түген бұқа әге қағып күт балахатыгар кетемеді қара болы. Онны ғыттыны уже онны корреспондент уже тиен үлелейдер. Ити скола музейігар бұ Сергей Васильев Барагонскай отчолорго бу сериге сорunu молланы күтті бара хаджан патефон иджі бар бұд. Улахан экспоната бары бит. Кені болла бу бихе радио бітігіт өйли иджі бүті. Улу илменин сурьярыгар эме онна баран памтанега халытыгар хиджі бүт. Отты түрдөн төталлаққа бу арадияға үлелейін кирен инене хуриятчылар хебеттері ответскердер бол хаджан сорunu молланын илинги Украинаға тиен бу царини жын қарағанан көрін төті юстата хаджар кемигер бастықы ырылары макар қара анны горава хуруй быдылыр ырыларын иджан ол патефоныгар сүлөлөзне пленкаларга ихтиннер бит сотты музейгар ол осколы музейгар бары бит. Онын бу комедия бүгін бу оскола халлытынан биге гардали бит. Сотторто осколатыгар бүгін үс-үс семестелях саңа оскола лага килде. Салгы истәчләр битен кол бубут, дарабаларың бахалыстайтың. Алло, ите күнінен. Өтө күнінен Во эрге саңа жылына. Онна спытындайныгер бекет журналистика күнінен. Китегістеніге ардалибен дұровай болу қиын. мақтар. Уысалдан сандаман якынат. Я бина панасевна. Бейлері иделері чопчутук білер иш жүректерінен өйгер. Онна төжонуын ойгута бұяңа тостарын тоғығар үлелер Jonlar butun epilge tahar bıkkınan ulağan maktab. Мақтана быт. Yaparım ki barajıya takar toğluğun kepsir barkopay kabarapıp. Barkopay Alexeyev'i eğaddalibin. Çakçı bilhekkiyeğe üddüğün ağaradağınan maktab onda. Мақтана быт. Maktal. Nere vapurluğum sinirlen Kene gene bıçan var. Bu anda dürdünen canay mabıt korona görübüt. İki tühüme kedledi. Yamanlar var uçanlar bıt. Onlar da şenler bıt. Ulan ületler bıt. İki yetre bolat. Tawa bu priviken olağı çiller. İnne token sana Allah'ını. Amerikiz vapurluğum. Kazakistan vapuru. Bu bir kekkele olur. Bebi kurduk nasiye. Nolopot. Jol kata kaydagay. İndi kayda ki hanı gitne. Maktal. Мақтана быт. Я Прокопий Алексеевич санаган үллехенере. Тетинне кылгастыга тия. Кылгастык. Каттыктаны үрдах устук кынан баран олох ту кадыйбат бихинни битер тура вопрос болар болла. Тени кадди пандемия гырыта турбута тахсыла болду. 200 сыла болан эрди. 100 сыла хүрдан ухандар бу андай доксута улус улаккан. Андас бу экономика тыңдан көр, андай докайда курдук, эккиди турундан көр. Боксута өтөрүнөн аспата болу жаһанны бит. Онда жата бехиде үйдүбүтгөр сен септа кайсыкаларга, вопростарга, болгомтолорун урандар, эн туара олокпут наха камсабакка турар деген курдук көрөбүн. Эти перевипканы етті. Нати якпет. Онтон жете биягат көрүн бу аспасылга bu Vladimir Putin'na, Mishustin'na töhələn bu səsiyəni qayısqağa kömək ordular. Onda vaprosları gördülər. Diti kömələr üstədə onda turuqdıra. Onda da bu vaksina vapruğu. Demin vaksina etiyemete. Vaksinanı lıqqanadır. Oları kömüsküya. Behir kuttan oları tebit vaksinanı kanlı barı gırı tuddara oları tebit. Onu min bana bir de aqtan hariyemete. Altı onu sıllar gemiye bir kemge indiyetten Kalleri ırıtakal hacibet dağıtı. Bir samolotla. Kuduhunniga qalbet. Ol sana kuruşup bolladı.
Онда же кайдакта курдук өрө туругун боппуттары, боксубуттары. Вакцинанна боксубуттары. Олага яккемигер токтотамыз биттере. Эти курдук. Ол вакцина каяндан ада дияны. Бүгүн 210 түбелте билетенне. Бәғәһә сүстән таққаты. Ол инені сәтті онеті. Күндіз тәсілер бет ғыры күнтуын әлбі тұрар, кенені боқсыр бір бігені мабыт бұл вакцинанылы. Онны болар. Екі сыйтыдығыр туға тәқсіне. Екіз Қазақстан кәді бігі ұру омық бұтығар байдам ол бұта әме нағасы ғытта бұл хаңа жылы көрсе қарын bu üç günleri bortulata da yapınsa manaydan taksan bu Kazakistan'ın bu tübelte bu begi yıllı setar goslarstvo bu olar bu hitinden biye doksuta bar bulunsa manna kimnah tur buttunsa dağını bilen çinçiyen bilet ruhtara bastan utan tankedik istikine dedi istikine de ondan temiske atın küsterilsanlar içindeki Кыттыхан барбыттара эме кутталлах жыл болду. Каты түргөн баатетине жалылык соннор этине каятыттар бие дойду бутугар даганы те бие да опыт болар. Бие да херин яктинсеп, оны усенен көрүнүк канада деп. Президенттер татайы боттон бу Совет безопасности кытта муньягар Путинге тен турар билеген биһиги бу намыраты биттен. Оннаттон Россияны кытта связьпит барын тухары биһиги бу эле голого тутун олурук бут. Бе связьпит сөкүрү жана. Бие кайты кирер мактанабын Прокоп Алексеевич санагын хитти бит. Дарабо. Бурускатер моласкребин. Бу кабарыгын журналистикөнүнөн аспытын дегене каддарыбын. Отобу хагырын тонотугар биллер көстөр журналистler geçen bilinevin. Onu bulunma Prokopi Alexeyev'ke Bağanav'ın Kıcaski buyurdan topun esiyakın bağırabın. Bağanav'ın projelanyevin yakın o şeyleri. Bizi gosudasını bileme bolla. Ülkemet. Onu bunu horodyanlar oğuz bağımında bunu andaydığını kastancı ta tiyedim arını edderi Toktotu kanadı. Presekaydan yakınadı gibi ben. Onu toktotun delikatnaya, intelligentnaya bet bulan kim Prokopyevich na toktopları innevet. Onu sırası presekaydan gosudastı bilmesin beni uçuma kanadı gibi. Andaydın hastapakka bu programı dönü yemelatın toktoda istedim biter bolla. Onu tokçuyum Prokopyevich. Кыттыктаны сепкеттин нотон жон уйдидин кайдакта бе бопсор капсук булла бину кайдак кылларынан бе билер битинен билбек битинен коруйда саттыбыт мунутун энде итаратың бары да италлар аны теннеттен бе коруйда саттык бит яны нотон сөпкетер сударственный биреме тухалах онна чопчу итыгы онон чопчу итылары берин күндүстәшләр бет реклама кенеттен эги итылар гитигер коруйдары бирек бит бирге болу. Тетим чахан салгы истәгәт онны көрөгөт билген биһиге бу төһмәккә кахыт онна радио чөпчү быты хайсватын салатыгыр гитерүлетин тула кепстехпет Ольга Мюрис аргата усалдан улуга кахыта бәгәһәсү бу инновация связь министерстве тигер эме бастың үлеләгенен билинне. Кахыт туһнан. Би кахыт бутаттым бу коллективне үлетин түмүгә бу 2-нче сүбебир сыл түмүгенен Сулстах часть курдук болла. Бәғәһә инновация министерство тегер издатель года ден конкурска кыйлагынан болду бут. Мөрүс аргата. Аны таханан сака печать ихнен газета года. Она редактор бут Наталья Попова, медиа лидер конкурска 2 меселәр болла. Оннан сыл бастың дизайны ден кагып теме бир эмеленне. Анын юрибит үгүз бу барта коллектив тимсүләр үлеттеге көстөр. Би коллектив битер 11 бит. Оннан бу билден турар агачылар бит буллага ди. Улуспут агачылар асылаты суртубут элбен херден юребит. Оннан бу агачылар бит элби турдуннар. Улуспут жалда таманна бие гына көмөлөк. Бу арас материаллар бутын кораттан таар бутыгар келер бите барар бутер масыны берен. Тох бар үлөтер бардыгар көмө болар. Эсе комага бар масыны быйыл белектәтләр. Анын наха юрды бит. Качындан таарылак болар буллага ди. Таарылак бихилебитер стимул болар. Биһиге үләбит атын таарылак боларгар бу
үлелерден эсэ кынаттан сайды дип булады. Сагланоттон кым кагат сүз сыла. Бастан манчарыттан сагалаан кым сахаре. Бука же кен туттар булуктахын маннык далаһынна кага күлеги жергенан. Оja кем ке туттубак болугай маннык үйе кереңе атырын атыбыт народ кайытыгар үлели жергар. Онтон биһиги бу кенники онсыларга үлели ки жарбытыттан ха жоллуакпыт. Онтон кым кайыт историятыгар биһаппыт эми халы боллага де. Ото бу биһи кым кайыппыта биле Россия национальный тиражка хама инники китбига хыджар биле бетин тыллар төрөбүт тылларынан таксар кайыкка. Онтон опсайынан бу биһиги агачалар бутер чүнкен улакан макталлаакпыт. Кинлер биһигини бу улактети мен огустарыттыгар камсыкты боллун. Онтон биле чагай бакка толлуакка хурта туралар биһи улакан макталлаакпыт. Онтон бу биһиги сити медиа бөлөгө микетенче сүйтбе бир сылга эми улакан сити хилак асты тол курдук биһиги кен туттар самаягы туттар ытыктыр журналист Нина Герасимова бага Сака Республика үтөләк журналинатнылла. Онотон Күрүлген өссөмө билемиягы бу биле агачы барты сөбүлән агар усуран айманак бит көрүлген эме бу икетенче хүлбе бул бир хил тираж үрдүгатнылла. Ыйты кидде бихека мактанабыт. Баалыста итеңере драба. Драваларым. Истебит өкүн. Горнетан Христофорова дентидим. Табастатан туран бу үмүс саңыһынан бу арадием үлехиттерин телевизор үлехиттерин эгадделибин уаннатан үмүс саңыһылга хаңыһитилери доробуяны багарабын. Уаннатан мен бу кым кахакка ме соруяр болар этим. Атынту уаннатан бу телевидениега арадиога эми тахакалар бунан кыттыгар эмаксиммин хана абыныңын эттен уаннатан мунар бу вопрос буну тахпына эппеттилер. Онон хачугай уаннатан бу биремияга тексибиттерге барагатын урuyduğuna халлыбын үлагатер сехетилак болдун дереген абын уаннан маннык этилак бинде хасепту Чо колборашвемете Прокопе хабарапте хастуатын нахачвейдик туактан итар нантирехне жоннорыңыттан Чо ону олорду хая истен кыттыхар боллакка кыттыхар Оңунан баран итинник тухалах бытыхириге тухалах передачалары биреметін ары ухаталлара боллар дем багалакпын оны биле сорох киянатын кенеттакка хаалар оны биле телефонга метексибакка хаалагынча оннук иттибит эйги се багананы иттибит өссө ити келле ол кенеттен Прокопиевич этиага дорабо бу саңарере истебит хаңаранис Ütük költen Иванов Петр Николаевич Серейма сабын. Дорога Сереймаса бирге келбетен ратта. Бу прямой эфирге тактын жонлорум бәңге Россия журналистен күлли içiligistинге гаддалибин. Оны улаханна карадыны бу кытнан. Оны төбүгүл эрге хана жылна. Айген эме. Бу Альбина Фунасиона Хүддік үтір передачаны Жон Сергей Сүреген бұрын ұзытынан келен телепередачасын ұлығынлық сөбілі жонлар әлбақтарын білебін. Оны бұл передачаның туғанамын бәймеме общественный корреспондент болған тұрамын. Ете общественный туалеттар тұстарынан передача үтірінеті олдар. Демин көрдүгөн тойтаха бу илтүмөнгө эппетах депутаттар баалар генетилден өнүмө хатан топпоптун онун баалысы икиённору университетинин передача урunu седжен сөп былырын хагаланис пиппитти былырын дине икки беринин орбуппут ол канеттен этеме общественный туалеттер бар болдулар онан эн этигин хеттибит өссөжө бу трибуна депутаты биребитигер эме халга кепсехбит. Кыл кайстыбатын салаты керектелер. Жаманна кедиктана. Мактал эйхан
Ирмалаш керевин ыйтытыгар эме токтуум эте кырдыгытыкине ыйтылары чопчу бере хатани курутунун нежетчи жороктор ухан таниян калаларын отче билебет эте Христофорова да белетан аста тексибакка калабыттен ол кырдыгыты ыйтылары чопчу бере хатылара тематтан турабакка бере хатылары бета беги ташчыга да чөй булута оны бу истачыга да чөй булута ден ата готтон беги бартыгар токорuydur эбэхенестаакпит оны корuyдатар эбэхенестаак боллакпит оны кепсетаатыакпит оны табыты кайыстыбытын тематыр токтур боллакка бу кэннике олларга те кайыстыбытыр камсаахын тагыста оны бары билинагыт оны көрөгөт истагыт колобурунча беги белитер битне прямой эфир бу эфирдерги таачылар белити көрөбит нәһлене настроение такайдаган колобур чөт бесыллаата критика хүддал баата ди элбита патасыбына критикал бак болар эте онто багая Аллахтан бетте арыйдар намтан барам билин критика хуун келет окномор билин кайыскатуллардан хаманыманныкны канадетен дикны канада дем болду олатын народ бу бары бутыстыбытар политикатын сөбүлән өйдән аны туран үлетигерораста дите хүддачы көстү болары токоло бурунча бу насыллахка бу илдар камыда Сергей Николаев уягылынан тура бу tehилин стратегический хиддетен ол уяк колоран бу кенники камсахан мота таксан ради коло бу ют сыгыта да болдун сүйөтө бөтөр көрүдүдө болду итибарты механизмдарын оран келлерин бу мени сахана абытыме бу аспысыллахтылан барды хүлбалга Ожаман на вопрос по ответ скиро булуден. Окнама жон тинна себилата балати. Ты виттагынатын вонна табогода берилдине. Оле тинна шаптак бола кайска боланар. Тукенники аяхын далбете ди кайстватыгы. Аяхын се үддет яктары диханнын вону бу кендики субсидиян көрүлүтүн тонан вопростар киренерлер. Этинне беге ага сафиддери тяхпыт. Онотан бу быйылга кахаңтар дел бак үп көрүлне. Илтимен көрүтүнөн 12 миллиардтан тақсақ үп көрінінде. Аңардас біз Сақа Республикатын бюджеттен. Эте үдді аулаққан болар болды. Ола ата бұты қайыстывар туары қамсаған тақсы еден. Аны тұран бейі бір істәчет бар. Торопун жаңыттан әтегілі бұл ағаяқ қонықта атам эфирге күттін әтегілдер біті. Әтей бұлы даған атын әп біті. Бейі бұл субсидиялары кәдік нәл бәтті біттір. Роқтар не ден үгерге аңыра жын балар. Әлбәтті біт. Ол көмірті субсидияларға тұстақ жонуар тейбәттігіні барды. Тоға тейбәттейді. Беге субсидияны қаддас народ мұдыран әттіға балығын бері хаты беттен. Көгітін бер бәп бітті. Көгіні берің денетер боллады кені олады. Ол механизмларын тоқуйды оққанада де. Отча тұғыр жон үлелән қамсан бар етеді. Дегені тұқырдаққа бұты қайыстығы министерствета көгіні бері хатыр көрдік дегені әттіға. Бейгеттен балығын ұлағаты бейбіт болларын әліне. Граммарты көгетін бейден түгәтәбіне де қолабыр бұл бағыналарын сөргітүйге дейін қодуғаларын тұпсырыға. Қодуғаларға оны бағыналар кәдік болғым туырылуынада, оны бұйылғылар, кәндікі ғылдар көрділер деді. Құран жылдар қолабыр Құран қатын от үймәққа оппытын бейі оттур бутуннар айылгаттан тутулукта қалланы кәтәһен оттур. Прокопиевич Ольга билерин бу tehirgalар кеди. Нар олайданы болар. Прокопиевич ити темеген өссө бу келер тыһрим берилергер өссө кеңни истәсәргә кытта ыртын гәне бит. Оттан же бүгүнгү биһи кепсети бүтүн түмүктөгәнне биһи билин режиссерден көрдөрөтө бит экранга бу Өзбекстанга тахсып бут материалың бары дисерглана. Декепси түсере бу билген экранга көрөк бу дети кахыат материалы тохтугунан эте. Отын бейге оған хал Өзбекстанғылар бұп бұт егер маңарын кітары. Оны хүлбә хыл, тұғынчы тауышта 12 сыл балағаны инсаңатығар хақап серігер төннен кәлбіп бет. Онтан сүйілбә сыл боламарын. 12 сыл отайын бүтігер мен түйет оғабын, онна балтығын де Өзбекстанға бірақ жеп бұт. Оны бұл сүйілбә сыл болам баран кәлбекке Өзбекті сүйіз бұрын ұбырастық хаңырарбын. Журналистер, оны журналиста барстардақ бұлақ бітті. Нахасяң әрестенлер. Ете Сырдаринская права
да сырдарыо хакикати ден ите уобалас кахытыгар хылай бир балаханнан тахар буттара. Бу экранга көрөбүт. Уобаластарын кахыта бээлерин тылларынан. Бээлерин тылларынан Үзбекти атыр жагын сүрбагыс күнөр такып онтон балагын басыкы күнөр Өзбекстан тотулуга сок болутун бараханьяга болар. Оны бу статьяны аган баран бу сырдарыо уобалахын губернатора бигини биле буллараңыт миякаманы приемга агалың ден ол район туга жалтатыга репетин биги ол кемге кумайога хинташкенге браханикты баран калбыппы. Итинник били бу Өзбекстан херин томун тутага жаллар огларын онны таңыннаралар уну усенан Өзбек тылын буханныгера Россия кыпкыра агаяк санагы мугуттан келеннер ыбрастык хаңара жаллар биги ман үчөй жикнек такпытеннер ити статья хүрүнүнөн бигине ыңырхажыбыттар. Жонерме кепсетибит битегер бу түмүкке тылгы төннөн келди бит. Олус шугайдык белетебиттер битти бу кинилер бээлерин тылларын колобура кагыттарыгар эгенүм нубатактар ден тахаран. Тылгы сыгын журналистика тылгы сыгыныгар бягыт берген этиергитин системете алык кылгастык. Кайда жежек бутун хөбей Ольга Бахалстагыла. Тылы таптааңга тылы хөпкө тохын. Бастатан туран кенчари чаттар бутер буллага же. Кенчари чаттар бутын вереттак битне такайдак битне бусакабыттылатын нак боло жаһаны бит. Байыла Прокопий. Тыл ден оттан биге бу омугу көрдөрөр бир сүрүн туак болар. Оны биге тыл бүтүн карыстык такпыт. Ол шиге. Тыл омогенникете онон тыл бүтүн умнумуан келер чакабыртыр үйрөтен оны сакалы кыйка делбис рутуаккайын. Тыл народ кескеле, оны жоңго тердер журналистика, сака журналистиката бар болун.